manje nize ngingakulahli ukudla kodwa wathi uma umnika umuntu ukudla ipunzi nebili uke nawe angakhetho ngoba sekwehlela ngokumba wena phela sigqokile ngomhlobo madoda aphansi kwengomhlobo khona insizwa Ngulume ngene ngayizange ngibona ngulume angayibona Kone indoda la siyahamba emhlabeni fika umuntu lana ngithi ngale eParliament ngangihlala khona ngigada impahla zabazali bami inkomo nembuzi ubona ubaba wayefile ezosilaphela imfuyo seyabuza ubaba kwamanye amadoda uthi ngangisiza ningayiselenandini izitha lami silalaliswa ngibizo siyaqhamuka uyavolontiya kanti ufuna umgodusa uyavolontiya uthi hayi baba ngizomlalisa manje sefika endlini lapha uyambakela ukudla kodwa ngikhulume ngami njengokunika nami okhuluma umuntu phambi kwami kunezinye iy'hloshana zami ezasey'phaka-ke manje sesonyuka ukudla sesinikwa ukudla hayi ngabona uma wakhona ethetha isimo kwakhona ubo wakhona wayegangile enokuyiphathaphatha izinto zokuphathwa wangiphusha lo mama wathi ye wena uzanzi uqala mkhuba wakho manje lo ndodoni yakhe angudanga lo ukudla umama wangiphusha wagcina ngoduka Urbazani, usiyaganga ngiyaqalela mina umama wakutheksisa indoda yakhe kanje kanti uyayibona siqale ufuna ukuvuvuzela la yaseke le ndoda ibe yivolontiya imthatha lo baba lo okwamungwane isibongo sayo sakhe lo baba usilaphela iy'nkomo waya edokodweni kwapha ukudla ngapha amapheli mabili ushuthi nomama walayikala useyidalela yithi usiyazi ukuthi mayethu baba njalo u7 ngiyoliphosa kuwena-ke mina wena usufaka igudla awasenika ungwane lo amaqatha utayidilika ngapha nangapho ungwane phezulu kwethu ukuthi engipakule kaya hhayi nanokuthi kuphaka unyama ethengiwe ebusha inyama yempepho Ngisangithatha le nyama lokho ngayokhala madoda ngudlisa abanye abantu hayi uyahlukana lo mnumzane sengikhothola isibongo sakhe noma ngabe ngingasikhuphulana nemhlelo hayi wahlukana lo mnumzane wedokoda umngwane wakho iy'kunzi abambili kwesesithathu washisa umphiko wathetha lo baba wedokoda wathi ye wena wengwane wenzani ungwane ehlula ukudla ungwane akasakwazi ukuthatha isipuni sesine manje kuyashisa umphimbo nesipuni uthi lona hey wena wengwane ungasoganga la akongane lezo ezobhela ukuthi ngisala wena shawudla wena ngwane ungwane asakhulumi waze wasuka abantu-ke bagijima bayosho hayi baba nangu lo muntu adeleni lapha kuthiwa ulaliswa lapha asagulele okwala umuntu ubaba uyabuza kwenze njani uthi hayi ukuy'kunzi zambili masesithathu njengoba sekugula ubaba-ke abamthathe abe khona umbangithi abamthathe bamphuthumise esibhedlela bayiphuthumisa esibhedlela lo muntu uyafika udokotela uthi hayi lo muntu uphozile onzima ngani usekuseni ephila babazani abakaze baxabane kodwa uzomdlisa nje kuyizini